obaha no mo a ote hai okohu marketing for say ye ma no airtime kakra no wontua kana onka sa amfasode no Sule akwaba yeja o abrochire himfa no UK my mic no man pa UK yeah Milton Keynes yes Milton Keynes a popular area UK ahomache be no num before me be studio na ushia me now says opeso be dia dance me crowd na minim de obe kanti no man famity anye be one am producer be ka kire me say o say na opeso be kan because adwuma ye no kra ba akopɛ me nso sonsam bi so enti na mpɛ me hu ni ye na ankoya asɛm obaaya wo se wa man ne sei ma yentio yeah Omanhene me din di Sule Siaka yeah dodo na afre me Siaka me papa din na o de to me no okay the late Alhaji Siaka no GPRTU Nipa okay yeah Alhaji Siaka yes papa no okay ono sa e manji jase hene o free mu June no 10th June no free na me wo abrochi na yenya ntie se oyare tie de ne ko ne private hospital me my adwuma o confirm no chepe my adwuma be say 5 years o confirm no research assistant to emergency department okay intina na minimum doctors be brave tie many doctors din komo ba ne yare mu ye din no o my asote ti me imagine say no there be am a friend doctor for phone so me wo ha the way o mesi aye na different from say me no make asa phone so nti anopa na me to take it ana me se me tu awia me hwehwe me passport me hu lucky enough na me Ghana card o show passport to UK na me hu me nka so bi se me say me to take it anopa me tu aba be me papa o yare the number special word say na akwantu onyamba enti wadwena ma so say o passport to cross ma to take it away me hwehwe passport me hu me tu awia lucky enough no na me Ghana card o me na me say Ghana card you must see ubitimi de atu kwan enti nene ma me nko try take it manya to awi papa so yare na se sa me ne me pa bo akwa to call Gatwick and Heathrow Gatwick airport no video crowd me kodri na ombisa me passport me say I don't have passport na me say me Ghana card me yi mo no nipa na take counter no say to ye call just a call or friend or friend superior so there I don't know within 1 minute papa how much check me in with your Ghana card with my Ghana card omo check me in me nka so be say me say yes wow pay evidence bia so meet me the video achiro me share that story nipa ne say no person me video say wait me go through there and do you have the video on your phone my phone no I die me make no problem so watch wa ha no eti make we na me stress me video kakra na nka me the educate public but me be drew me to 10th June this year and am be do me the be na buy me to awia na me drew anwumre menya flight amakomase ti me fa bus na juno na me drew komase 10th June anopa ko special word confirm noche ko tom papa alive oni me din komo me yare nti na ato take it dem me ka bay ti na nwumre na blaster ball match a ye share 4-3 a Jordan are you ball hat-trick we go kumasi ano me ba papa ho ye itimi joining medical team cry free confirm noche ko akɔhwɛ we ne ekɔhwɛ ball ni bi ye ba ye ne be 1 hour achi ana papa free mo me nsem nti e ma me hu se Ghana card na ba o me aye no directly me menya mfa so because beto me papa alive if na ne Ghana card na ekuta me a I want to me comment ma meto papa no na e nhrama me se me papa wu wo me nsem true Ghana card me bae June nim no ma nanti be bre me hu project e koso Ghana hanom nti me be stress omomboa na papa no omonya na dom. So for you there sad there quite enough say enough obi ko to aba on kai amanfo nim digitalization no omunya hu so mfa so mfa so ba kwa mbehu ye me ba ya me kotwa me sen card o MTN me duru o say ukuta Ghana card na o digital address e free phone me share the free phone nanya se minti minto na mpese mi hu inti sa process we sa na edit UK o kona ko free phone a wa address
o NI number so national insurance number na ya dejini na ya free wade and I think it's a process na ya timu abruche na papa no e pese o yen kakra na den o de bega na man I think say utie ni nsema ese ya o na ma o ka ho asema o pese 1 million youth in digitalization. I think say that's the right path for I say Ghana. So UK, the whole now anti sa digital world no. Enumu na motie. Also introduce me the credit score. To send here. Oba ya na okay. Oba o de way o Ghana card. Any what digital address system. Ne sa ne ma no nyina no. Any o bank. Any o credit worthiness. Waje busia o baby. Mo aya na mo koji momo busia na. Muntia no. Eyo say why change chip and the bear register chip bear 5 yama kwan bi kra 10 ejo ya now ura fi said the same name now the register you know ebre bi be du be yabosia o bank okwa ye bo Ghana card ni bibia wie na check o credit worthiness a ebe abi show say wo bo momo bosia wantua the whole now bo hu say sa bosia no sa be kan momo 1000 cities obu 200 me kai brebi ya me send obi sika siaka me yasem say not me send and I'm na who instance ni bebre I don't know mama send o si so dem my number for front we are no send asisu so the car so my him sraw and I'm say wantua utua wi afra me the scan me ma wo na me kire no eti eyi kata ne krono ne niam free ho but definitely obu ha anya no nko na obegina so to ba e de be mfa so de bio e na wo ka because what tomre eti kasa ya wo me so ame ha matena so ame me life be bree ana me call time kakra ansa na me tu kwan me chini Ghana ha ba bia ni wa menim me buy so from June to now o she ruda o matimi atake o de me de ye street ye ka ho asem ye 50 mi so ketekete me tena so ame decoration mu a me di agro water west ani ye se be ye interchange wo so ame me ya ko me 40s me bedru ye me hu so ma atake kwan no enye easy so because we water west project is good from near o matimi tu ho anamo no ti ye stre asante man ye se krom hat na ye den because of kwan we ya o mo do mo nsa aka no omomma aban ne ntoaso no ntimi nya kwan ne mayen mafa ko fosu makọ oboase ohwe kwan o maye firi anwea kwanta e fa de kwai e ko oboase mafa menka so bi se mafa ohwe techiman kentampo kwan mafa ho de me mafa so na meka ho asem minim se aban ne ntimi nye bibia ate go mikrom kwan yenye ba minim se nkakra bi duru mikrom time e firi gwanchi e ko time menji even if in soccer recommend kwan na nye ba eyen kakra abani ntimi nye bibia prekope o ye hade o tene safiri ho obekọ ha ntini yesrew wa wunya development ni bi no mesrew nyanto wa se den ya adisu adi hunu pa NPP aban kuta o mo ye no ma menfa ma no nkoti kwan no fomena o ma agenda 111 no obi frɛ me sɛ ne ma me ye de nakoto na me hospital na me say ma memfa onko na me amitu card ni sim then na me kodue na then na mo commission sa hospital na ura ho no mo a from na ne district kakra na de o maye ho no esefata ura ho no de we o hospital is very beautiful. I think say sa agenda 111 so ebe boa yen your nurses for no mutifie na omunya call up no it is employing almost 70,000 omoma aban ne to aso ye ma omu 4 years ba omia obepe 8 years na di ye ma ne 4 years ya me adum ye ma ne 4 years na am wa yen ya sachira ya adwin and I think say history of Ghana so momia ye ma yen statistic ni bi aban aba be di 8 years or ebi mo be di 4 years ye ma aban bi di 8 years and to aso I think say na kofo ka say tamane ne term ne end ye ne 8 years no senka na ban ne sa to aso a ka Ghana ntimi anye de esa ko ne nimbiem ka ho I think say this time around mama yema aban no to aso enko the following because what
wadua niema afi na efifi mo ma ntwa ni nya so aba say de meka che Ghana man siaka na o se ene ya utia wo na achi yetutina e kina wo sa ko back e kina me ko back na yes aba no kra wo ntu bio emergency na ma ai family emergency anya sa de anka obetwa to aba na me ya adum na me ko na bibia to me sa aba beto aba say 2 weeks ya no o ko na bibia to toja obe free UK aba na sa aba beto aba wow yamin ka ho na on fa nkodu pa cho mesre kwan so mesre mo time for ye peace no mo hu ni mobo Alexander Abebiu onyanye on call parliament eso adwuma wa ye wo time ho no schools time schools and any boreholes ono ade ne personal money enye se aban sika bi enti mo me nya na don boy na niema a wo ye wo time ho no ye mane call parliament I mean sure so bit my humbo ma ye nyina ye den ye nya so mfa so so time for mo ma well spoken oba ye won say wa ni obi atem wa be kana semaka ni ofi say Ghana card o se ne passport yira wa buruchire e wo so otu awia okodru Gatwick airport o se dabi ye se Ghana card no etumi ma ye dey ye de tukwan o call ya o de kire wo mu abrofo no gye ye ombo ni document bibia na o ma checking in it was the Ghana card ne buy wow yamin ka ho na o fa kodu so let's see akara what say in kano anano pay said me ka ye no me ne lawyer ofia na enkomodie ni nyina ye the Electoral Commission and say ya o ma ya gu akwa mu no isra nyam ene sani e wo say toto niema anopa bi ni bedi nkomo bebre nti bie wasum obi kra se the Ghana the voters register ayira nto onto aba the voter card ayira the voter card ayira ene ebebusa no say o card ayira obetuma to aba na wo hia card no mpo ansa na wakoto aba no ana na ya was a voter ballot no ya print asante enya edi nyina e de nje say na da na no pay it's up close and personal with the EC director Ashanti enti bie wasum na ye twetwe nkomo no but ansa na no ma me ne nyako abro no man twetwe nkomo ene nkomo die no wo de fa hene osinya dua enti wo kanya dua ho asem a kirew wo wie ya no na lawyer tenase na ya twetwe nkomo na ne wo so hu fa Electoral Commission ho wadwene mu ye fine before me ba musa se lawyer na wo ba ya se nche you ene wo ba ya nche de ane wo so sam se wo be wie mu wo se na aba no yetimi wie mu de abano yetimi wiem Ghana's electoral process is so robust so want to tone am ye any minim say to abano wie ne be wie out there but Electoral Commission for no de omo hwa mo ato aban de enwiamu nim da kwa bro no ma papa abro no ma sikansuo papa ye nyadua mami tiu me that say etie for any adult say onam kroma Omanhene bay Omanhene what the major fans papa I was having trouble man na tua you say ora ba bia onyane ma free or review secret otimi ka cho bi say wonim say Omanhene ba na me ho say wona ya wo TV no so pede yi what the engineer ma free obviously say how papa me say ya obo ama ya obo ama ti die itiaro pe that's etie for any adult for Nyadua Herbal Center emre eni na Nyadua Herbal Center de me no mienu enimu say yetena sese kima na wapomde ho nkomotwetwe e na yede brew esanse onipa bi ahia pomde mapa se wutie me wuni apomde mapa wafidie kra no on sorry e na waso enu nti na dane da ye ba se wapomde eho hia ye na wosom ye bunti no ye becherecho edupa wo benom na wodi abo ho ban afri yade eho
emposa yawe bi abesue nipadua no eso a edupa a wo benom na wo de atu yawe no ase na dane da nipa behia se nka ye bebo ye ho ban afi yawe ho ema ye ntwen ema yawe ento nhye ye nso ansa ne akwa akohwehwe anopamasibre enu nti na ye se abo ho ban eso wo mfaso chen se obetu yawe ase. Prevention is better than cure. Enunti taame chiku ne hwe medin ti se de yegu fufu so no na ye wudie efri mu nyadua herbal center ye di no akukudam e na abadwaman eso eye nyadua herbal mixture nyadua mf mixture e na nyadua mf capsules na wo pedro bi atwa okọ pharmacy shop chemical shop and a herbal shopper ubenya nyadua enro ni bibia ato ni a wo pendodo etunso emfa nani enchiom ewo imrom Abidjan house afei atunso enso Monaco junction okwa ubenya nyadua edro ni bibia ato esanse dua eyedro dua sayare dua mapomde mapa na dua nsotu yare ase na mitwimu se eye nyadua yesha se nyadua mf mixture ena nyadua mf capsules eso edro ye woni nsuo ene ye woni topaye so open nsuo na wato open topaye na wato na edro ni dwuma edie ene se ya di boost immune system dane damichum ema wati asese immune system eye ni padua ne hwesoni immune system ni padua ne bamboni immune system ene boni padua no ban afi yare ho sade ye my Ghana hanom se ye wa bambofo pi e wa ha wo de ma menka se police for wa ha soldier for wa ha military officers e wa ha chese abambofo pi e wa hanom se ya omo hwe se dane da ye benya bambo afi owudi ni bi ensem sana immune system no etie eno na eboni padua no ban afi yade kodie wo ensem na esa se dane da eye adwumanti no ehia se abre anu nyinara no wo hye na ho oden no eden wo boost ni energy no na edro de hye enkomwa no eden ye fra ne enkomwa esanse okoboa edro no eye nyadua mf mixture ena nyadua mf capsules ebibidro ye edro edi tu yade ase rebroni edro bia emfremu eni achi nsunsanso oboni ebia enu nti se wo pese wo hye oni padua no nkomwa no eden dia ene edro wo hia eye nyadua mf mixture ena nyadua mf capsules afe wo hia setena pa apomden ewo mu eye for general well-being apomden merofo pa wo tie mi anasa wo hwe me se wo tie ase na se wo ni apomden a me pa cho ye kwa wo nkobi asetena ye mfa pa enka ho enu nti wo hia se ye kan nyina ebom emaw asetena pa apomden ewo mu aso bibisa so ho to say a say e na abeje me so ewrade adom me ho ye anase ye befa no saa eye chan enra me pa cho emwa e wo so de ani ede ni akukudo ka se ewrade adom me ho ye merofo se we nyina ebebe mu a wo hia se ononom edra ye fa ni nyadua mf mixture anase nyadua mf capsules obepeso no Dr. Betwetwe nkomo obese obeji nchemu abru medie eso anase bibie wa adwentanta obebusa kosa me pa cho ye number no na egu TV no anim no nemom se wotie me nso a number obefresi so eye 0554 36 56 31 0554 36 56 31 edino eye nyadua nyadua mf mixture ena nyadua mf capsules eboa ma onipa biara nsansa age ne nantem ene ne nantem aboso se ye oba se ye bema me pacho ugina nipam kra na ehonom edwao de ekira ne se mfifiri kakra atew na afi ase emu tetew wutitew ho ewo baabi owedie no mu etetew me pacho se nsansa bi age ho aboso na egu animu asede a edra wo hia eye nyadua mf mixture ena nyadua mf capsules onso a ojunso a wo bre wojunso a wote yawo wojunso na before ahimfio no de boe mawu be medwunso ne 19 form be medwunso ne saso ne sisi na anwe ne se enye ono a ya obi a onemu no menua ba kwa akoma to yem be me na kwa akoma to yem wonti na mete ha edra me kanfo ede amaw na abo am wajunso bokwa wonte yawo eye nyadua mf mixture ena nyadua mf capsules dua eye edro afe uye obi a wotie menua be ma wotie me ene nuane na ye dididi no enniema bia di frafra nuane no emma mema no enye ni nyina eneboa wo mu nemu na mesre se wonfa wani ehu na wonkita abodie mu nyansafo mfidie bi no aka se me di hwe aduane na enniema bi wo mu na se nya amedi
ekom de echira ne men wo ekom de wa opa aduane adi no wa men unhwe nchen eno nti de obeye ne se efi bi ebefa aduane mu ensuo mu anase mframa mu ebowura ni paduanim no edro bebo na ahwete ne nyina free ni paduanim edro we eye ni paduanim zumi lion edro no eye nyadua mf mixture ena nyadua mf capsules meba chowo epena na yesi hamatan weda na sesa de twedi ampotimi eye no otimi sesa ne ma abre ne abre anu nyinara emre bia twedi ampotimi sesa ne ma na emframa hoho na ba ehwene mu nyina ewo ya no ewo eba ne sa dane emini mu awo me no pase wotie mi a edura emekanfo ede amount eye nyadua herbal mixture se wotie na se malaria ato ahye so malaria etetew malaria just waka wato form malaria borwa wufia odi wunya de a ene me pa wo edura wuhia eye nyadua herbal mixture enti wa wo hwa Christmas e da yenimu na odi yawe ekowura mu eye maw tepi dwen wapomden ho dwen abusua ho mo wapomden ensomobo esanse enkwa ene amoden ena yede te ase adom ne de twedi ampon ede adom ye medofo pa se malaria etetew wanum na ato ena wontumi enedi ene subre abawso tipaye abawso ohunimu esenso se mama me pacho wonante kakra bia na wabre uni padua na aye on and off osori anopa ho eden ebe kakra no aye boho upeja ho a empeja me pacho se wotie mi a edra me kanfo ede amount eye nyadua herbal mixture honam yaw eyade bia se baye maame nom so empo yeye maba wakra ne mrante ye se eba ye so a yentimi ma ye nsa so entwimu kra ye den ede maye na ye maame no muti dwom epai omuti dwom edi akoniaba omo pempem epre de ye bedie maame a wotie me medofo pa sa afu wo pese wo maame hira no hira wo yi dane da wo hira na emum eye mo ho de a ene ye mana pomden ensom obo me pa cho se wo che wo maame ade a first thing ene se wo beto nyadua herbal mixture ena nyadua mf mixture na se ne capsules account say maame mi hia wasetena pa mi hia wasase so minim se twedi ampode adom no adomo akase de okasa yemfa nua no ahaban no ensa yawe ne so medi ho dwuma eno ntigi aduro we ne nom se de be ya dane da obenya ahoden ede akonnwuma eso obenya ahoden na mefrɛ wa wakasa awurade atom me ho ye entena no emma malaria entete esanse malaria ekum nipa malaria eye mambofo malaria eye wudini medofo pa yade e ba so a wontimi nya ho hwede enya yareketo o me pa to se wotie me eme nkasa malaria e normal da bida malaria eye mambofo ankasa enu ntimi dofo pay se wotie me a edro amekanfo ede amount eye nyadua herbal mixture dua yedru dua sayawe dua mapomde mapa emedua enyaw esanse se dua nya wa eyemusuo nemom wunya nyadua herbal mixture anasa nyadua mf mixture ena nyadua mf capsules enonom na beboa amwapomde no scp na esita emre ne de ye adwuma na duro bejo nso a eyatrema mepesa wo befre doctor no waginchi mu obrumidi eso mepesa wo befre doctor no wabusa question mepacho aduro no mesesa wo pebi ato a okọ ba bi eton aduro bi abenya bi ato hyene so ma me se enuo no adoso eno nti se wo kọ ne e ka cho set nyadua aduro no asa na emom to aduro fofora medofo pamento emyemfa so kwan da no achenchena gi ye number ne frɛ doctor cca ye number no eye 0554 36 56 31 0554 36 56 31 meeting ubiem 0554 36 56 31 edino eye nyadua herbal mixture nyadua mf mixture ena nyadua mf capsules me patro kanene na nanom benya ahode a eye bibiduro omoma habama edi omapomdi enemu kan enso ebedwawe ye posa bi wom me patro usori anopa dudu ope wompe obenum bi eno ntina ahoden ewo ho ena idie ye yaja we nyina ewo yechi ena yade ato ahye so wakwam ena etete ye menofo pasanko fa wo ye nchi eno ntina doctor twedi ampo edinim die no adom no wan fan kame ye na me pacho wa bie ne nsem amana so ye nyina ye so eno ntise wo tie mi a edra ubehia eye bibidu kroje abro ne adro bia emfremu ebebo amwapomdi no dane da egina ne naso na me pacho entina fie nkasa me de
mempe bibidro eyi ebibidro ni edru a mepacho etu yade ase o ebibidro ni edru e ma apomuden mapa eno ntimdafo pei edru a wo hia eye nyedua mesi dua ye edru dua sa yare dua ma apomuden mapa na dua nso tu yare ase di ye number ne eye 0554 365631 dasene yebisha makram. Okay. Enyadua enamote nkano. Abusuafo ye to adwumadie no so ewa ha. Na lawyer betina se mame na ye monkomo empese obe me pa. Na ye dosuko na enne ne ewo electoral commission aso ye bia wonte ase no watimi ayedai aben huye na yetimi ehunu emu ense lawyer twemba wanim kakra mame we no twemba wanim sei piabra wanim. Yes, I think it is okay. Na umpom to say Yehuadum bibia boko papa. And therefore daroma. Electoral commission why adwuma for home face any. Join Electoral Commission 1996. Hey. 1996. Yes. Enti ehina wako. You me to say office Central Region e buy. Western North and now buy. Yes. Okay. Ehin Fabio na wako. 96 ye na nya 16 regions. Na say there were 10 regions. There were 10. Enti 10 no wako mu nyina na. No. Me say there become me Kumasi ni Ablante. Eti hala me share join ase. O sha ase wa ha. Yes, 96 ha na share ase. Aha mpacho meet you. Menti etie fo nti. Chia wo de chia. Omso oye fi na kofa ye nchi. Nti mamentie etie fo ni ahwefo. Me join Electoral Commission 96. Okay. Lawyer mami 1 minute na em so mu enye niema na ye kama na omo hihye bibia kama emfama wo se de be ya ubetimi aha na wa hye wo camera nie aha nti wo kasa na ama camera we no wa ajuna ba so aha yes man very comfortable. 1996 yeah. What shall say was Asante Mantem. The first station here Menshia many Dr. Dukufo na yedwuma. Menshia? Yes. Okay. 96 me fi Menshia na me call Juso. Me fi Juso na me call Offenso. Juso na me call Offenso. Ata Juso Dwaben. Juso Dwaben, yes. Me call Offenso. Ata na Offenso Akomadan. Offenso Akomadan. Dr. Kofi Kwame Apreko. And Safo Korasafo ne Captain Buta. Yeah. Yes. Nti me free hona best call carrier nyine that was now also here one district but two constituencies. That was first time Benito ne Siama be MP. Benito ne Siama. Yes. That was 2004 elections. Okay. Ni na na was sentiment. Okay. Nti me free na me sa call nyine proper mo chemu no 2005 na me call nyine. Nti 2008 atamese win na back Kumasi Bantima share so ne kwadaso. Okay. Me na buy election Bantama in share kwadaso 2012. Okay. Tana ne Dr. Free and ana ne won share so. And we share so Kokofu Bantama. Okay. That was 2012. Until after 2012 na me call prior so Eastern Region. 2013. Okay. 2014 na me call Eastern Region. Na me call 2016 elections. Until if you also me 2019 person call Western North. Okay. As a deputy regional director. Okay. Western North. Now, fancy I feel the Maba Ashanti region. As the regional director. Okay. Maybe we said a bear and common idea no. The OTO who say you have in-depth knowledge and understand the rudiments of the electoral processor. Send ye faso ni kwa faso tuaba. Asante Mantem hanomo a battleground. Yes. A make or break place. Akoye party bako stronghold. And then the opposition no so who say a cross in the stronghold because ye to about Ghana. NDC about Munya. And maybe now we vote a greater Accra. Asante region tosso me for NDC. For NDC. Okay. It's the end no. The last election we greater Accra. Asante region and I toss me because we can't vote no Tibuma and on which I end this year votes or Munya. It was Asante Mantem. Eti Ubia man and Nikuha because a dom waha.
Afi nipa say na to about Ashanti region. Medasi afi nipa to about Ashanti region 3 million 295,000 274. Yes. Definitely yana mo project. Yes. Mo voter turnout then I'm expecting. You expect 80%. Say nipa or how more bu pay you watching. Yes. Out 3,295,000. Yes. More expensive when you about 80%. Yeah, about 80%. The entire mama project sir. Say yeah no you say yeah say be aban boka. The election is very expensive. Nti say na dom na ama na che yanya adwuma ye na aban so boka. Nti ye de ense yenhyense nka ebinya kwa nka binya 100%. Obi ameto. Nanso nipa ho ade ne ye no. Say be bi hu be dollar bi kwa betu kwan. Obi kwa afiri mu. Nti say ye 100 na ye nipa du na mu nwotwe beto a. If say ya ade. Okay. Na dom so aba na I say I think last year we didn't reach 80%, but this year your target is 80%. Okay. Na turnout at least na afa basa so a ne obewin no na hu say ampa dom na yi no. Yes. Am I doing we are fine? Na who confidence say yes. We become properly elected. Okay. The new dom na you ampa. Nti nipa edu na emu na enuma na nsia by na times we feel say nipa ama but Ashanti region now or the entire commission your target 80%. Okay. No Ashanti region low but the entire commission. Police stations is saying it to Aba. Meti say from where I sit, but maybe 7,100. 7,100 about. And now to Aba. To Ashanti region. Where the electoral areas, about 5,000 electoral. 5,000 electoral. Not just say. Electoral area is within the constituency, but yes. Polling station across the region. Across the region. Yes. And now from. Mon Crawford, mobile Kosha Banos, no. My training or my we are satisfied. You tell me your mummy, no, you're the affinity OT, training of trainers, and ye training or ma, a good training grassroots, no. No, share no, I say, and what you do a day. Good. And run a first session, no, and our first group, no. And then the crew, and each I was so a second group, no, shall say. Until we know. And almost a call for my cutting the offending grassroots training. Okay. I'm so cutting or my back what ballot in what do you call it? Yamadi to Jani. Independent like where you more center one and make us a yes, I think almost cutting no more. Almost by no consequences. Okay. The regional air yet you know, I be where wada. Now, if you and no, how am I qualify for that training? To say, yeah, almost nipenum no more criteria be a mode you say. We are such a qualification and now. Opa my age more police station and answer. Aye, or more because training of trainers. Yes. More criteria mode if I want. Yeah, fire and for more return officers now. Returning officers. Yeah, I'm could training grassroots. And they could train a grassroots for na make us say it was only a certain qualification because obviously. SS bit me okay. A free SS teacher ni and teacher body any man ya my debia. A teacher for no dey say we dey ya no mbo for musika mantem. A mantem my eba. Eda ya eba. Aban do ka obetu. The line for say eba. Nti aban sika so dia wa you know. Munsem. Aban sika dey ono oje odi a odi 1 minute but ono odi ne dey ma 1 year. Oh so be hwehwem. Eba but Sana yeti hu but the most important is we pay them. Yeah, but you train them well. Until omuna return officers na equal training. Okay. Or operatives na my. Okay. But I'm a lawyer. You shot there. Processes are you be to aba no. You woni pa no bi ho no ma. Say na make no. Ne card ho asem. Ne voter card. E bia wo nhunu on the day of election. Or you share wo nhunu. E dey na mo na ontuo. Nanka ye penise nanka ye penise obi nsa ideal situation say obi ye kwa nanka okra card eno nche say unkra card awon to aba qualification say we registered voter. Okay. Then the qualification say we registered voter what throw within ewo abato omuma no wo kwa na card ni kura wa eno boa ma ye hu ni ma won tem eno boa nti ye gi ya na ya che say na odi nti card ni kura wa ensese bibia wo call station wa emrante ne be hwa ma wo se wodin wom na what the last no why process so easily
and how I been and say will be and delay will be Miss our question say I know one for card amma. Just tell us say one for card amma. Until you better you are not to Mukuta register no. Party for Gabayamo. Party for Gabaya Mukra books no. Listen. The party for Gabaya say Madam Okwa would do page 10. No entiamra. Debbie say party the mom registers. The damoni akusi for mom. Ya mom. And they also give the agent at the police station. So no who crowd so kwa. Obesha to kwa anti bi ukwa udi page 5. To buy or say me will pay ubi page 5. Page 5. Because the phone number 21. No, number 21. The phone number ni dimbo ho. Nti eno picture no ho but we go through verification. Do the saba ko see machine so. And machine so agi what to me say. E wa na oji na ye wa. Nti card obia ne card ayida no. Wo so na pa na wo twa ho no hu aja ho na koto abana man. Wo de we were and now on the 6th enyimre 1.2 ye na na pa no hena wo betu ne ma na kofi na me card message a okọ. Na ko police yo koto aba. Won lusu bibia beto aba kama. Asa ba ye wo ye. Electoral Commission mon hyehyeye abato no ayeto no ya frɛ bibi notice of poll. Ma printing ni nyina Asante region mu die nyina aba. Ko ye nyante sɛ penina no anano mo de aba sɛ some of the regions they have to do a reprinting because of your kind of ballot paper. And no ballot paper. Very good. Ballot paper na yeti amo akoto aba no. To do no mu no. To do. Wada Roma. Mu die nyina aba. Minyam dase Ashanti region. Semino ka say yeni ha ba kokra. We don't have a single issue. Yeni me nyina aba. Yeni ma be drew. Me da na dwube na dwu de sumbe 1 o'clock. Ana ye ba na dwi. Can say can only say we so ma Accra road. Accra road so nam so a you need about 8 hours. Say Accra road so far ya. So far ya pa na ye kan so ya kese. Nti omutu Accra be 12 for number 2 but we do na Japan nti na arrangement. So we do a yes we put arrangement. Police na dey na maneba. Nti enyam make e ba sa na ya na elect parties no so twen. Omo ya aware papa. Ye di fi na omo so di omo ka di akiri. Omukasi di actually. I can tell you for a fact. Na ba bedu. Obedu. Omo ye different crime omo ka di actually. Despite say police escort. Omo so ka di actually. Ndi ye dey buy ye dey call police depot ni ho na no. Omo yi nyina. Omo ye you can't go near. Enti ye dey go see omo da. Ati munyi. Ye koyi no kwasira na pa na e bo be 9. Asa na yi na. Muyi no na party BR representative. Oma okwan a wontumi nyi. Omanhene. Seal numbers, seal maybe BR. Party for no, until they are satisfied, you can't touch the ballot paper. Until the umba banti be there. Ewie kwese de besi na em se wonte bibia wo ha. Enu che say party BR is satisfied. That's the question. Do we go jam because say na Ashanti region na wan enye no kre. Say ewie kwese na BBC anka kwese na anka news. Yeah. Gamande ne kan tell kroma. BBNC I was the last person to leave the place with the original commander. Nti enye BBNC. Baby I want more the padlock ni seal na to ho. Baby da from Amri o da police Amri. Baby police for do mutu ogu no. E wana ballot ni go. It is central still to do ya. Yeah, nti ballot na me no kasa na egu police Amri. Engu baby o, engu ordinary room o. Egu police Amri. The police for do mutu ogu no. E ho na egu. Now police ni kwabra neti ho a tu nti wo de nti e ho na say no go zone. Baby egu na dan egu no e no go zone. Police go out to me for. Okay. Yes, I'm telling you. Nti under the regional command. Nti enya ordinary ye di abane betu I want to praise the Asante. I've even written to my commission. The Asante region I say it's across the country. But Asante region the police command did exceptional work. I'm presidented. I don't have adjective to describe them. Because if you are working and the whole police commander 24 hours. Say what did this only day? The man was there with us throughout the day. Sebi Akufo-Addo ni ho. Ada say no ka say president ho. Nobody was there but it would me say na hi asema ma. Yeah. Me koto no na me tena wa manado no so ansa na papa no free ho. Ni 2IC ni crime officer ni operations Mr. Kodua no ba Mr. Kodua. What you later commission adwuma here. I told him the man all over Mr. Kodua up and down
baby am di begu no enu ase yi VVD me am ye madwuma no me man come ko no ye wi machine e dey nsa be team so no police operation Mr. Kodua substitute chief I don't know their rank the me say me born meeting but officer Kodua Mr. Kodua yesterday he me kwa no ye wi wa shina tide on the men nti adwuma mo ye no obi be kaja bi ka say bibia fa bia me say ye bo se me kan na wa shere no le bibi tu mframa mu cause me huni ballot paper me huni DVD I don't have access to it me ni access to it jena ye hu na me hu ye no nti ye me ni access to the ballot me ntimi go janka say me regional director no onko bi o ma me I don't have that authority yes nti ballot no enti adwuma na ye no so transparent nti obi kaka say na ballot bi gogu wa na ballot bi da ha no bi afa enye no kre okay yen hwa de baako eba se ya eda no duru ha ede ahoboa na maye because ye wa sentiment betia na abobe 7:30 yes me ne o kasai ye nyina egu ha enso so ye hu isi official baako kra o medui na ase eja yem hye ase ye pese CCB na wa hwe party ni bi akoye press conference because I have a stronghold unti and electoral commission I said that delay and no e dey ahoboa na maye for swift and prompt action say on the day by 7 na eden nipa the human institution there will be 1 or 2 hitches but there na maye amudi be si kwan enko ba say na ballot no mai ya bodo mpem wa nso so omume ye nhase no mami musa lawyer I'm say what's me kwa we ya no mame o we ya no me de pass wa we ya no say nipa ho ade ente eden a eto obi wa nipa ho ade nso no ase da yin ye hihye aye no on the 6th and now on the 5th e be ko 7 no na me hu no bia conscious bia movement plan okay say conscious bia zoning the conscious into 3 because you were 3 return officers into obi a chene de mumiensa obi a control baako nti o ma movement plan say me sha say because me sha say on the 6th enyimre na ma drew assignment so na ma drew ha nti emo 6:40 number the last polling station within my zone ne plan no yama na car yama na logistics obetu obekọ nti by 6:40 no nim na the last polling station or the onu niam ma omo ehihye about 99% it works okay e car na ordinam obedu baby na car na say menya ageno anu na bia betu ama sad no asekremo ana also otwa nsuo oduro boat na besen ko ana bibi si se nye bibi sa na ebesi force major na se ye ne plan dia obi enu a na M7 na enu ko okay and the officials as dia wuti obeka no kwaso a intense wo inkru nkese mu inkru nketwa na wi akwa no ha drink akra na ebetasi nti ebi okra o na ba office befa se bia so amesi a e de begu bia wonim ha na pews na befa ko working distance o ma befa ko oduru anu ye gu ha oduru blema anu ye gu na o befa nti na o mo de o ma de eko nti bebi a e wachi na bia na hokwa ya no na sa de tire eto enumpo e dia beba aba no nipa na etoba no nhyere no so nti e ba se ebo no nsia no otwe na te baloba emo no num na ye kan na obi ato aba nti ebesi menka se ebi ntumi nsi ba ye hihye mu do ense esi but that day na we see no we adwuma no be with me asankam na bibia akoba how be ade aba intense but at least e ba sa so a yeso ye ho bo te se ebitumi aso nti obi beto aba ebitumi ba se no ma be delay ba at the end of the day obeto aba okay nti be se obi anya woto se wo de ne cha eno ye bibi na esi kwan bo so wa na ka na pie ampa so na nti eno de ye hihye mu de ye hihye se bibia nsi nanso ebia ye nam no ka no ka betumi ne ta betumi adwo bibi betumi si na okay bisa akoyi na ba Ghana to aba bo December 7 to betie see yama lights off edum kania no biometric you know afi de umi aso e mane ade pacho machines no lawyer obetimi akase bibia ye intact say yenkote say biometric no abreki ana yama lights off e dey contingency plan amowo
maybe VD machines no ya test it and ya fa jishemu atansi ahwe de adwuma mu se otumi last for 10 hours 10 hours 10 hours oye adwuma boye adwuma 10 hours na ohia recharge which means o share 7 as ya by 7 nti na by 10 hours you search nti that day no yen charge the machine no I was say adwuma yen charge obi no be charge the machine because the cost station one that on the 6th fully charged until on the 7 to 10 hours should be about 7 to 6 or 5. Yeah, that's right. Yes. Now 5 now you talk about so we. And look at time we gina so sa baby a nipa no wo mu sa no. No 10 hours. Baby a to na ma break kakra na ma rest na hanu de. Obetima ya dwuma akọ be 15 16 hours. On the medinti no ya enti na 2 obi a se ya ma no extra VVD machine. Say bibi ho kan eye machine a device bibi abetumi ato no nti bibi to no you quickly change and take the reserve one nti eno de bese onya hoto so say electricity sembia bi ohia electricity was so say afa edu charge edi kuma kura ase nti kani ani ho nti ohia bibia asa nti onya bie no de ye adwuma ohia hwe ne battery ne gunu se ohia it doesn't need anything nti ohia bibia nti obey adwuma kopem se the 10 hours and the 12 11 hours no maybe okay nti obi ehia nti ehia kanya for a system and this yeah kind no and so kra no ama mu rechargeable lamps ya mu betimi agina ho ama kania no yes nti say no the count in the ma na e be pontem no num ni apon nonum nti enim say sabu so no num no so na nkrofo delay na make say ya tete so first na bantima beko na bia nipa 1000 to about na beko emo no num na see amaye no say the maximum of 750 nipa doso police station ba kwa ye 750 ahanso aduonum obi an cross 750 to ti timi nye say no num bedu na edom 50 na da bi ti edom no ya calculate mu say 750 ya mo bia 2-3 minutes kwa no num no bia to na commission person ko close 3 o'clock no that was scientific success and now person ko close no me say am for say that because we say umo bia 5 minutes kwa na 7 no no bia okay na bad for the do's and don'ts during voting day no e dey be niema na ne obeto aba no e wo so oye dey na eni so oye fire fam kakra oh I'm say election day bibia wadwen che o say anya bia na anya go according to your conscience. You are going to police station to clear your conscience. Woka kwato aba na wo ko binti. Ne wadun che say ye bia na enye. Ne wadun say ye bia ye. Adenta. Wokoto aba, wo di line so e di am paper na ma wo. Obe che say nya esi efolu no. Na wo di akwahye boot no. Na wa select back na wo don site so na okọ. Ense wo di ballot na kire. Say mo hwese ma to ma. Sompa na ta ma to. Ense wo di kire. And so to more than 2 now say no and they rejected one wasema nti that day na campaign or police station wo yenche party kala bia yenye campaign yenye damade bia nkoto aba fa pen nkoto so nkwa phone kutwa say me twa kwache obi say me to my SMS na man to ama obenten we don't do that nti election de men koye nti utu wi a na wa fi hona woko yempese obegina ho yempenisa sense be gina bia office en ha adwena wahwe bia obi ensi wonkwan na ebono numa waba nti at least you can 150 200 meters away you can while away there and menya dey abede o habia bebre nti this I mean that day mren na aye adwuma Ghana mren na aye adwuma nti ehwo no ehwo so security zone nti ukoye bia en ha adwena police bitimi achiw okay I am penisa nti ade ba ko so a mepese voters no no so say ansa na wo beje ballot no beti no hwe se ma brand ma baba no the stamp asi paper na chi paper we no fan say oh come if you paper na wo dey to aba select o candidate no madam ma yem fa say we na ye paper no yes mo paper no ni yes we no jena fa kire ye na paper no ni enimu ni
aha wa train na eye baby I to aba no nti ono nso ti obema o si a odebema o si a na mo wa kire o se ne obesi abu to so befodo ama o si because me mo say obefodo ama o si no a chese wo wi a ye ne sei na ye ne sei but odema o si nti make sure say ha no or the stamp bi esi ho it will share na stamp nsi wa kwese no kan say for stamp nsi mo say crash ewra abana ade koma no say me tu wie na stamp nsi wa dabi yen kan ha bi yen kan mo enti me srew me ti hwe say stamp nsi wa ansa na wa odi akotum because eden a yesi fie bia mensem wom eye masem nya pa because obetu kama na yan kan nti me so obia ye mo ne the road da eno so yade ehia me papa secretary na ye dey ma no make sure she says stamp is validating stamp I know your electoral commission stamp kama se bi si wa busa no ebi so aka no fancy wo ma bi na ye na refie na o ka se on fancy obesi na so no no ya mambo you don't need to request kana djuma ho pa na said so ye na nipa ho ade ebi oguso isa that day was stamp by 200 na ba ku bi na ya kofi nya bo apayo nti wo so oboa na wo so sheda oboa pa wo so sheda hwese samusi echi okay na wakoto okay na ya na bu ha no ma ye beto aba na wie no omo hwe ma no sa rejected ballot no o se o team nipa no ni tikakra tra ni na akoye nchi no ahyew no de futo na de be ma de ono so kwa akotim no de ono kwatim ne de efuto man say on hwe say ne sa no o so wa say de kwa ye kukumti no de de ato no de ka no wo say de kwa bekom nti hwe say o ma sa na kotra eno nso nche say sebe eno tia kakra ye ti ne nkofo no mu say abana wo gine si voter no wo kasa che through the ballot paper ufana hu se ehin na dwen che ne sei nka wo to ama o sensia na bi kakra bi akroso abaye about 99% e wo sensia that one should not be rejected. Oh okay, that one should not be rejected. First kwa na tu se bi o kwa na yen fifre bi na ne sa akọ ka to na by say yen agent for no yen agent training nti no mu kasa ma mo hu se nti se wo hu no agi se mo am se ballot wo de yen tumi nche ne yen dia intimi nche ne dia eno nkwa na etimi to about we na rejected ballot edited nti this time eno so ye hia se makose rejected bi wo ha obehwe no bekwa chi no na hu se nka wo se pass na me behwe ye no me din Akwa polling station yes minim se me din wo ho me koye na me din ni ho when I get frustrated like that eno no me voter no me nye de yi koye bia na bia can it not be say bia me din minim se wa ha polling station so bia na akodi b makogina ha ese me din nim eno no me nko fie nkoda na I should make an effort and go and check and answer day wadaroma ya fa ne se obi ani be oto aba so yeah exhibition no obi akohwe ni di aje se bi obi o first time voter then ya to obi ani se ha me to aba o nti enu abrotia nti se wo kona o card no crowd na se nye kona oto aba crash ne be che se kwa sim okay because o card ne che o police station na oto aba no card na okuta yes in fact bi na we afi but card ne crowd no be che o center number was so nti crash ne be che o se senso ha na oto aba na wudi ni mu a obia oto aba ho na o card no che se ha na oto aba no se verification machine no amfa wa unwie yenim se ema enu ma emu ne ayiri mu omo enku ya omo sa senti enku no ebi omo cells na ewu cells me ma me ya oti ekurase bi on so ado adwumadi wadama ne sa so tumi se me kai bre bi ane ye de introduce ye no amam for the ayi ya koku ne ina ya nti ne ye ne se se ye na se no anyi ya na ye fa no facial ye be so ye be machine be fa wani nti ne so anyi ya e wa kwa baba wa fill form no ato aba nti ekwan bi e be bo mo ato aba no once we receive vote ne e be bo ya hye de se ma to agi se ye ne hu se bibi nti na se woto aba bia na wo register me no ana bia na challenge oni unclear wo e be hu ana se wo nto aba wa ha nti anya sa de ekwan bi e wo se be to aba no we make sure we assist you to vote. All right. Yen share special voting your 1st December. 2nd December. Yes. And you say no you say. Ehimfa yen century
me qualify why am qualify so to special voting na say ya de beto no so yes special voting omo qualify no omo ni mo dada omo de omo din by media practitioners security na omo aye adwuma man good dan to be na wanya adwuma the polling station ya company listen area nti constituency bia one polling station center I beto special yes one across Ghana and is out about Subia means you have a police canteen which about be a quadaswa watch your beko and tell us you have 7 to 5 that day and those who also for our card process now become December 7 now also become now Nina said, oh, then the young kind we are young kind number to most ceiling and the ABC in the Cozy police station until December 7 you may be no fire there na abaka e dey account and the account also special voting no banya dey na e dey account you know mlano nye different from what you are going to use on December 7 just that all in there yeah kind no until who kwa card the list is there nya afi na obaka say me nsentwoni nti mebetu bi abra wa apply ma ho because register ya prepared that nti register anya say obani atwa udin ho senia ye voters register na nti December edwara na me ya na say obi aba ebeto yeah especially they also 100% because the man amudi buy some of them from within county and they 100% ebe high kakra they will investigate you know why you did not come in just from mom don buy na babeto I know ya to aba na wie wada roma mo friend no sorting it out na ma sort bibia ye kin kan aba na wie a Emra no chese polling station hono mon declare say bia Akuamoa station B MPP NDC one mu wi a ya mo de border no ho ana Emra no chese mo fa border no mo bia hunu bia na say e ho hye to constituency to region afi mu ye ne say sa na de no mfi be na una be e wi a say na wo ka no mo soto na o ma kan party A unya 10, party B unya 10, party C unya 10, party D unya 10. Rejected ballot 5. Na makabo. Na mu nya agi tumi say nipa ebeto aba wa ha no a ansa na ebie so no. Saa na kabo no. Because omo ebe sha banase a omo hu say register we so ame Sompa FM polling station. Nipa wo say beto aba ha ye 300. Nipa hasa na we registered mo ballot e ba ha no e say say e dey kakra gusu ntino e ma 2% nti e bia e dey 20 aka ho 320 nti wo say na yenya aha bia e metu proxy wa ha nti eni proxy voter wa ha nti e wi a anyimre no num no ansa na bebie so no party wo so mo tiketike ya we e booklet no in hundreds and 50s and 20s nti ohun say 100 million asa na che 200 ayde ato 50 so ba kwa asa na che 250 na senya obi ayi dia nti ansa na obi box no so no party ni bia ni nipa dodo abeto esa omi yen say na kabom the parties and my officials they do post match conference and cross check say na mo nipa say na beto ye nti say na o say nya box no nti o mbesese na ye wie no ina agree say oh ye ne o say bi so o say nya 280 yes nipa 20 ameto and nipa 40 ameto based on your calculations and ko abo so be check no na on use ballot no sa na aka ni se bi on use ballot and use ballot the ameto no e was eguo ndum bie box no so no mo sort na o kasa o me sort na no munya sa figure na ehon na tension asase akofama no ntoko bia nsi nti afi wi na allocate obi a vote ede onya ya ma no nti wi na obi agituma na o ma sensan de mo fa ne pin sheet no na de obi a copy ede ama no okon baby nti na yeso de ba kwata ho ti ya mo de tale police station ana pay me ti ni baby na big man be or a big man in the political may say on wa catch an party for say see to abani wi na e kan na say ballot box na sisa na say nye electoral commission kan na be fa na nye sa ene e be ntokwa na catch no call for say momo nko Omanhene
you two abani we near kind near the opinion seat in the mawa ballot box no zoom line on there content no no enye bibia enye bibia when the results is declared and known and you pick your pin sheet copy of the results ballot na kana oba na egum office ho e mfa nko ba bia unless who protest na dia for recounting no na numbers ye na agitum si yakan Sompa station ye wi se me kan ye waji atum say nipa party A nya 40 party A nya 25 ya se 2 ya se sign maje me copy nipa 280 ya je me copy ko me dey come party collation center so why do I care about the ballot box no for sake of this conversation and respectfully me you will be me add the meaning waste paper tiro losum la oniama so what is happening when I say won't after elections say hina electoral commission the ballot box no come because the most important thing that make sure that before during and declaration of results no everything is regular and what they will sheet unya you sheet say ballot box no baby now what police is now collect no ballot box wo there we collation or party headquarters name or party we be collation pink sheet now the cabo so why do you care about the ballot boxes so what say never no catch on for it takes me that deficiency or a process name but that's why now person will confront to quiet because they all cannot because e bi okra ya pon adwuma na ye kono adofo bi ti se wo a wunya party bia no we share no ka say oh ma me fa box nkoja mo e be mo aboy de koja because enema na wo ba na enye bibia ya kan ade na wie nti ya kan bibia nipa na wo no nipa no am calling for recount waje ni copy ko ballot box ne kwa no akosia no kwam say ale na egu God do me yet say omu the ballot box bi ko ba bi ntoko hu na mo pe ntoko na mo pa ko ntoko hu na mo pa ko eze referee apon back na wo say me nko bi go referee free pack so a obesa afeti mi am na sa ba ball ya boy ya show ana wo scra wa say ana wa bodro o say me nko referee free pack me nko referee nya nko enti wo so nko but the question that ya nya to abani wie na kana wo the ntama person me kan ye say unya je wo result sheet o pin sheet na ballot paper no nothing matters be here bio unless say bia na say before I will call for recounting and not pink sheet now on sankai it is on sankai pink sheet you don't need that ballot we don't need anything from EC you run straight to your college center your party executive needs the result sheet for important assignment like calculation and the delay and train and you can say oh you see ballot box on go and now kokko huntokwa now onko ya no be a calculating it there then I will call the fellow and tell him say on reverses that education because catch on call phone say nya na you pinch that to me kafa breme na nka say ballot box onko ya mo free na pacho constituency so send them we in the polling station one because polling station be nyina na mo ke kambo mo constituency yeah constituency level nti e fa no constituency collection center what I say nti o 280 na Kenya obe make sure so wanya 280 pink sheets wakikabo owie ya onya the last one on statistics wakikabo nti onya 280 wi a obiaba afi wakabo so one party for na ho nti party for no or calling out center number 01 kufi mensanya 40 ya mensanya 40 ne yakako ya fo bia de ye wi anya sabanti nti ewi a then we declare nti obia ansana we do signature CBB so no now we are sure say BBI okay but Romayeti say the elections will be declared also at the regional regional collation center aye declaration here for declaration announcement for presidential election nko e just sia no kane na nkede amani nyina konkran no presidential no obese obenya 16 figures ye wia sa Ashanti region we go every presidential candidate there no mo ba announce war region no you be announce ye coalition origin ha no ma dia to din exactly you 47 constituencies in the region nti you be obia constituency bia the result be for presidential na original coalition center na on so calculate you we announce Ashanti region NDC onya 5,000 presidential MPP onya 5,000 presidential
PNC movement nya 5,000 cheddar nya 5,000 obi nya 5,000 eti wo Ashanti region wo nim de o presidential candidate nya asana ya faxe de ko enti se kane no a there be yes eno nya me na make say yenyo ye na ye kase nya because o ka ho bi ye na ho ye coalition na ya adjust this is very transparent enya me na make say nya yo for me crowd that day I will not be at the center because your coalition center ya fana ya your doctor or test statistics or tech on na be your coalition no. You can imagine the person that we are bringing to come and calculate no the figures in my dentist in my mass no what me calculate I mean I made it me show you made it and you are him the phone calculation it's statistical service na interview no yes enya unti Ghana statistical service na o interview no mai wo mo a o make kanema na bom me say Ghana have me say Omanhene me court me say electoral commission is the only arguably only institution a transparent Ghana. I challenge you. Oh, we a lawyer, Nina. Electoral commission, judge now to our curious no. The only management we are, on one judgment. Opa kwapi. But you see, we declare what the people have given to us. And yet they declare. Oman ejitum no ma sign, no ma dia brain. African ka say na commission ka say, I'm the last person to see the results now. I'm for ntiase. The last one to see say, party for no be strong room na dia tum na omo asa no dia brain no. Nti ono oto no the ma krabo no ko na so. Oni input biya wo ne odi ko dikene election Ghana obi wetima wiem possible is very difficult. It's a possibility is there, but it's extremely difficult because the mechanic say see higher polling station na wo ye PO me ye PA or ye PA or ye party agent or ye police in not here am for job nti ye wie na ye kan a kwan ba first so na betima ka say we nya 15 na emo ye man 12 and I am man 3 I say na anu ko benkrumu say conniving and it's also difficult because near obi a party from tono obi a person ne candidate e win and are you going to compromise good agent now me don ba no munya busuafo ye form at random dey be go ntino obi a finifi na e be ye adwuma ne bi e be gidi unim ne ba unim party awo and how are you going to convince me say ye mwana ye nka say Omanhene nya 40 ya na we ne kakra bisu na me ka say nti ye na agitumi dia commissioner no woten kan e na ye come no nti wo na the results no eba he's not privy to the results nti one party agent they were compromise no ogoji adamudi a adam kwa me munya 40 na me dey ba me 40 be ye adwuma I don't have any right to go investigate say no nya 40 because what agent there assign okay nti say obizam say electoral commission cannot rig election. We cannot because when they come say electoral commission here you can so be fast on the party be a rig election. Omanhene here be some say I am cancer and probably am say can come anyes can be become some of VAT bio because we can say we are be man he is prepared to give you whatever you want. And go $1 million. That's the question. The question is that whether we are bemo because when I would no abandon results for police station there eba until result police station no agents were there. Yeah, the brewer na also one now. Nti wo mo me ble me nukura me say ya sanfo bi on so ye return officer. Ah on so bi o ye hete okromu ana o ye even master we okromu a on so onye electoral commission. Onye electoral commission. Ya kofa na ye twa ne camera akọ. On so that day nti ye di nipa over 100,000 kwa ye adwuma. Are you saying that you can convince all the 100,000 to misconduct themselves? It's a very difficult question. Okay. By a perception, but we need to work on it. All right. But we know yes, my police station. We should this year campaign. Yes, first no na you na we are decided we no baby. Like they go and vote. All right. Lawyer Medawasi. Na when your brother church and me fi say me kamenya last hour crack me say mo ba. Mate, nyamenka over. For God and country. For God and country Medawasi. Electoral Commission Director our Santimantem manage chain komono ona motese anope na din komagidi say wama niam mu aye fine se samre wadwen yo so bi be wi abani mu dia na by this time on Santia said dia ene anu yo no ko fa ba yo awara wo jejireje Tony Sack mo to say na me adom pacha na so my etie no pay na sempa mo de bre ya say ya share yi na say Christmas bonanza no ai jirem also de mo teso anoma teso papa bi ye wi ade ne obsessive for no mo say ma no
so wa mami tio anopa mecha etifo any ahwefo nyina na ma obi akwa aba property any Tony Sack aso ye na said na Omanhene ka no obisa no Gangantuan showdown promo no for the year end of year promo no start e wo yaso ye honom aha no so de said ye nyina ye nim no so ka so kwa akoto electronics na osan Tony Sack na say property electronics ho na kire say waba utirim say ompani oma papa na ato to papa preko yes na waba utirim say ompani oma papa na ato e bi so osan property ni Tony Sack ho so akoto ni oma no me bia le say wa no unima de adepa nti na wo san ye ho akoto no enuoma papa fie enuoma ya tete so enuoma entwen kanea enuoma eche enuoma etimi yedi janchirima enuoma papa German technology ene yede manufacture ye na so ye any property any Tony Sack wo san ye ho ana make wo san ye ho awuko wo san ye ho akoto ade fon bi edi akofie enti yegusua ebo enkaye say property any Tony Sack ye annual end of year promo no started on the 28th of last month egusua ekoso bia wa ba ya so bia nim say ska o de ba ye senko baba beto bia 200 latest chest freezer oba ye no wonim senka ne buoni but oba ye no yate suntu otimi san to ade foforo edeka ho na enye say yate su no keke yate su kra ye san de achede account ho ye pesa at least uko fia ho say oh me ko to ade we na Tony Sack for ede we chair me te bia wo behu bia ho say ampa Tony Sack ni property ye dwene ho pa enti sadia yenimu no me the locations ene contacts na ebetu dwa ansa mato aso Kumase ye wo SD Karam building ye Oyepa FM echi ho no ma ho ye Tony Sack Enterprise and our new Melcom opposite ye Old Pioneer building no building ene share wall ye red and black tiled story building ho enso so ye property electronics me pa chow oba ra efie ni inside shop no wo efie ni inside say edum no say ultramodern buildings na omaye no shops no wo inside to be hu say ya chance do your property electronics your brand ambassador da kama but obi ra inside ho na entrance no wo showroom kese ya showcase ni omani nyina be ba so Kumasi obe 0244 11 92 36 0244 11 92 36 and 0204 29 24 0204 29 24 and asunyane okoko board runabout e ho travel and Tony opposite honuma ho ye property electronics ho so ye brand ambassador da ho kama ho so ye showroom ya showcase ni omani nyina me pa cho sunyane brekum Shra Kenya se number 1 and 2 Dian Kwanta Techima enkura etwa sunyane ho ahia nyina ho na mobeko me pa cho sunyane number say 0273 26 06 0273 06 me pa cho me koso anma bonka ye se wholesale for yeto yensa FM na de nkofo ebebre enim ni se nipa bebre omunyeska through Tony Sack ni property because enioma na wholesale for no deals ha de ma wo mo no or this kaka crab never befa and so beton we na ni sika bebre because yatete enioma no so pa de amom very good deals wo ba na ye de ko do you in charge of wholesale no not or the deals ni go anima who say yes ya buy say be boa Ghana for ya to ya ti bottom pressure so enunti e na ya tete ya nyoma no so me pow chow so your wholesale ni a osusu betima buy so ye ne watena se am very good deals ama nyoma papa bi aton enti obi bebu sa se nyoma be ne ton e we ya so ye wo chest freezers I liter beer from 100 liters to 1,000 liters ye wo side by side fridges no ya wo ba ko ya say friend Bible so ha na waso ha na abie mu say ya kama fe latest ni nyina e bi wo table top ya wo table top double door ya wo double door fridges your friend be friend double decker washing machine ya wo automatic ni semi automatic e senior man e bi wo dryer kra wo ma che say wo siwie ya na wo hye e bi wo so a wo siwie ya bi 5 minutes na de asan abonten na emu no enwunu na aye no e free ho na watumi e de ahye air conditioners in de bia me kan pese me sorry gina honom na me kan ho asem ya 410 gas
410 gas na wo mu ya ye for ye Ghana ha no ye weather no ebo ye wo inverter ne non inverter enyina wo honom ne pipes ni nyina eye copper mesraw ema obi emfa ai esukwa nkoda ne wa chenchena mesraw ara ena air conditioner send the previous year weeks na ye ba ye kan ye no air conditioning specialist ne technicians nyina any impo the oba beto ba kokura akwakwa use no air conditioners ye special sales on them wo ba hu Sampa ya te ebo ne so kra de oba ba beto be se nyeska foforo asa be se nyeska ato ade foforo e de akofie display fridges eye dia glass fridge glass we ni mo nkanka omo ton ade ne neta use nanso so uko premier ni dem a ko ne hall a hu say yes display fridge esi ho no ma ya hye drinks any nsuo kama enye anuoma nko na de display fridges eton ubetumi so ayusi ewo fie kama fefe obi ba fe hu say yes enye sikani enyonko any premier ni enti mesaw brad property any Tony Sak ya so ye air conditioners microwaves obi bisa anuoma nketwa no mu nto bi ye microwaves ye rice cooker ye kettles ye tabletop burner and ye floor standing burner 3 burner 4 burner your 5 your 6 e be electric e be gas do pe bia wo benya enti anope de me ma me kasa enwa bebre mesa de contact ni locations na atudwa bia na afi na wo de ato ha no ma wo so watumi abaya so ya aba betobi me pa wo cho Kumasi wo SD Karam building Edum Repa FM echi won ma ho ye Tony Sak Enterprise Tony Sak Enterprise. New Melcom opposite in so a Pioneer Old Building, then the next building, a red and black, a house and a de aye. A property electronics showroom. Me pa cho se na me kan ye no. Ra if you inside. Na wo duru ho no ma me sell who say ma ba wa ne mrante na wo no omo hye property atare and found say your t-shirt say dress bia make sure say property electronics egum na etimi asomoso pa me pa cho Kumasi number no nie 0244 11 92 36 0244 92 36 na 0204 29 24 24 0204 29 24 Bacho sunyane brekum shra tachiman mo so mo beko kokobodo na bata AOA travel and tour opposite on ma bacho wo sunyane ne mpate mo so be 0273 26 06 0273 06 But your wholesale for me the number you to your wholesale near also be 0508 10 83 37 0508 10 83 37 me pa Kumasi number say wall screens ni so hwe in TV so a ni nyina betimi afre na no ye edi enkita ho Tony Sak ni property electronics yes to papa preko thanks so much my dear. Okay na yegusua na yakodrum pempenso bi se obi ohonu ma na awo ho ayedin ama ni nyina ne se ni ovaries no ntimi inform ye problems oba bi ohonu ma 2 minutes na ne buofu na wade ekure begu one odi nkomo kase ya so okwa be ya na no wasom ne tese ne one obi enya boxing bi a wokobo ase nipa no kra ye na hi no oba wiase oba bi ohonu ma don sakana Tim Keja, Unia Tinka bia just ase enkoyi enti yakodru pempenso se menstrual cramps nkeni se we problem ewo ya brabom yesi efre bibi endometriosis yesi efre bibi dysmenorrhea chese oba bi bu ni nsa na fie jadum we nyina no a kire se ema titro mo huna mane anopay mene med point for ofia no mo de aduro bi aba chesa dance ya mani die no anyagro acho next time mfa mema so de mra why be mama kwaba na mpom te say yankofando mo mai bibia aboko na ye fro say medi ni mame kunadu mame kunadu de oba na just wa ba santidin pa asante hima so de kunadu ti le unye ize okay na my brand enso From Kwabna Jiman
As Asante Kokos be okay, med point for my team of cyst. Mammy. I don't feel my any just say home. It's chair phone so your mom in our channel pay. That's right. Send your kind, what can you na? Your kind in na da mucho do. Na a man in na ye how. How I na. Afoforo pii freya omo ka how omo share complaints so na eduro no fi asese omo fa no omo hu say improvement be brave abem pa kofo be brave the testimonies na so for mama kra ka ho asem yeah na etimi say eduro na ba say ba be bo amma obi wo ho no ma na fichi komu nsem be brave e ba na fiefo nyina atenenka etoda ne ha ebu a ma papa e ba so so ebu anansa na ekọ e ma bio ebu so e ba e ya wankasa e na ofam ebu so wa pa wa wonya bi of sister Droy ayaye be boa manyina chese obi a wobu ne nsa bia mia maji ato me ho so say the offices there mia me bo hu deru that's right am obi a hu say mia kasa na me wo sa ha ni bi okay e ba sa obi aya no e ba sa obi akasa ho kra na ubuofu mood swings ene ne ma honorable hobby mood swings no hobby so kasa be ba ho ana yes so nya any money yeah bo inferior no ne o famu no anwumre asa o person ko ji match kra na muna me fanson cameo no say moa ama me obu on so na tin yeah very ready but yeah ani ejina na tin kan nyina akọ libido Droy bitimi aboa no amasane o yin is one no bi na no ye ne fim that time so na ne kuru yare ha no pa de bia o ka ho aso mai wo si to say wo yo ba na uni atenka onum assist wako mienu miensa oh maje match de bia o ka ho aso maje match fili eje edro e ma na kapa nti kuma se de pharmacies bia we bia betimi abisa obsessed okay on sabetimi akabi sunyane say if you akra ye ni chebrekum aye kwakoye supplies so wo ho no okay akra ye betimi enya obsessed ne bi e wo ho no your numbers na wo screen so no 0596 607 858 0596 607 858 and now 0500 210 133 0500 210 133 okay ewo anti-malaria I know so eboa pa ne syrup ene na fe so ne tablet no eboa ama omo nya malaria bia omo fa omo timi ton into obsessed ene medmal ne nyina e medpon pharmacy yen product ahoro into ye betumi use ne hu changes no enkanka obsessed no bo hu se bia deda na akwan mu that's right okay di omai Jackie kan say chinchina obeka sa chere say o say bosum we dey me bu menza man hum posa me bu menza ba na small mo kan no say obebooms wan hwe kwa obesai wo pa etaisi lady ba ko frey fi ho no o ka chere o say o call washroom no hu say ne lenses aba hormonal imbalance no a balance that is it that is it nti say o hormones no imbalance ya o my hormones na nkasa no eno na ekita ma no say o hormones ya chese say e imbalance da niam ahoro bebre wo ho a wo ya enye yie de dikan o my hormones na nkasa no eno na regulate yen sugar that's right nti say o hormonal imbalance just nipadua no ne rate is say absorb sugar aba wo nipadua ni mu nanka ede ye adwuma nanka ne aka no eba no ntumi ntina sugar ne tai ho e tai mu eno ne friend no diabetes yes. It is true nti on say your pancreas na ede insulin ne ba no e hormonal that's right nti say hormones ne imbalance ya probability so betumi anya ne very high
hormones na nkasa no eno na sign regulate your blood pressure. That's right. Eno na regulate your blood pressure, eno na regulate your mood. Said your calm mood swings no. Hormones na nkasa nso eno na regulate your menstrual cycle. That's right. Say your nipadua no be yi sexual drive. That is it. Se be yi fin bi afie nipadua mu aba abonti a hormones na nti hu say omo hormones imbalance yen ema no otiminya constipation. Yes. Otiminya constipation. Eno de jayo. Menti ase da. Oba betimi no oba trafie 1 week. No wonja ne nine. Wonja ne nine. Bia no so bia obedi. Omudi go yi. Eyasomo. Eyasam. To betimi constipation gidi. About. Ani diane yembe yemre nso a obenya diarrhea. All the time. Me sweet out be oha. Okay. Obenya diarrhea, oberani sa. Afei nso ye ka ye mood no say ye kan ye no. Sisi ana ne boafu. Afei ye ka ye sex drive no nso. Oba bi ho atinka bie ni ho. Akwa bi a se ye ka chense ye wu anu asori wai. Sa. Well, Etaisi pa. Etaisi. Nanso say ye bo the ro no. Esa say emani di ho adanse. Emani di ho adanse nti maame no mo amoma bu onsa. Yesra mo say wo mani ko school a e ato office ni bi ma no. Oman ensabu mu yaw e ha ma no wo school mu pa. Say o menstruate a e affect na disua. Obu a 3 days no. Na on see class da. Na na namfo nyina hu say. Sa na tie. Na so say wonum office bia eye supplement enye adro any side effect bia. Oto a de bia ba no baako ne bo nso nye den oman. Ne bo nye den de bia ba no baako. Nti yesi see numbers ni studio. 0596 607 858 0596 607 858. Sa number na say WhatsApp. Nti obetimi a WhatsApp yen. Afi Vodafone 0500 210 133 0500 210 133. Nti yenuano mo a mubu munsa e mayie mo a mubu munsa e makra mo a mo pa wo mo a munya tinka bia mo a mubu munsa mo ti yaw afei PCOS ovarian cyst tatashe say gynecologist ahoro bebre start etro pharmacist ahoro agia to me say mayo inositola ewo ye adro ni munti eboa pa nti ye hye obi enkran ye nuanom ma obi ampe offcyst ura pharmacy bia wo say upe offcyst it's a pharmacy bia stocki awo man mu ba bia. All right. Yeah, that was say ama kunadu maame kunadu ya osa family ya kunadu ene kwabena ajiman ya damasi from Med Point enti upe anti malaria suspension for mofrano na upe tablet for penifo no so a medmal tablet ana suspension obano ho ye hia ono numa bibia be kama ya damasi nyame kam ho pa. Okay, na mama share birthdays no Richard Dako ye aide to the first lady of Ghana. Hey Richard onkwanko hi Richard akwani nyemiso aide to the first lady of Ghana, Mrs. Rebecca Akufo-Addo. Yo, because you have so much more Richard Dako. And our birthday, the Wisdom Dogbe, who Kenya see Ejumem, Prince Dogbe saw Maltrinkwa. A rama of Abripo from your sisters to you. Lovely husband, Mr. Godwin Ousu of Ade. Your wife, Mrs. Stella Ousu, says, happy birthday, hubby. Rachel Ousu Amafo. Your brother, Kwame Edumafo of Sankore, is from Maltrinkwa. Nana Kwesi or offense kokote. And there would Evelyn Apia says, happy birthday. And then Nordia Aqua
from Richmond Aqua to you. Happy birthday. Eye no dia Aqua. Abusuafo misi ha chiamo. Medamu nyina ase. Ene yebeye nkyerɛkyerɛ na megidi sɛ abato a yɛkɔto no December no enye ntokwa. Membo bia mfa bibi na dawo da. Yɛkɔpɛ adwuma ma nkrɔfo bia yo. Na your mind na asade se ebeye. De na ni abri wo opposition oba party a obedi di amen. De wo opa owa ban mu so opeso oto aso di men. Oman Ghana. Mamu ma yen ko nyina hwentwe aba 20. Na obi mepsha ukutu pam pe bibi maw. Young man a wutie me. Afi wei memmo obi kase ko ba fa ba ko ba po ko ye wei. Said the IGP aka one way abeto 9 dot de tuo na account 9 uko wi ballot box o de abeko bo bitim ko ye bibi no koto aba kama you have a right to vote and never say you will not vote and can be that want to know be to amount nipa na oto se bi anya wo no de opese otoko e you be asede se wo di wo register ni wentra fie e ma bibia nsi ukan koto aba December 7th. Erade come ho don dum ya ebehia ebio sports free. Let's get it.